وقفة جنا آزادا سوريا آلیکاری و جلن زوستانی لکوشبرین عفرین و شهبایین لباجار حلب بلاف کرد. وقفة جنا آزادا سوريا به هماهنگی کومین و رخصتنین جنان دست به بلاف کرنا آلیکاریان کرد. آلیکاریان که هاتن بلاف کرن جلو برگن زوستانی و شیرین زاروگان پیکته. اندامین وقفة جنا آزادا سوريا دیار کرد که آرمان جوان آلیکاری داینا کوشبران و دابین کرنا پیتوین وانه. وەک حملۆکێ بە نۆڤێ ڕێخستنۆژن گو ئەم دەرکەتن پر سۆزیۆژی جی خۆ تێدەگرت وەقفۆژن قادۆجڤۆکی ئەستێرک قومیتێ ئەستەندارە ماڵۆژن ji ber got hemû dibin siya rêxistina jin daye me wek hemle dest pê kir got em alîkariyê pêdin got malbatên me got li şehbek û ji ber kirine bi yani bi zûrê ev çetenê got girêdayî dewleta Türk me dît yani çawa êrîş kirin bi şekilkî hûvene bi şekilkî wehşî li ser malbatê got li wir ciyan dikirin her tim çavê xwe vegerê Efrînê bîn lê ema ew gela jî bi rastî jî gelekî berxwedê re gelekî heft salin ber xwe didê dibin xiyama da di zerfikî û mercikî herî zehmet derbas dikir her tim çavê xwe li vegerê bî lê ema dîsa qebîl nekirin herin dibin siya sîstema wê çetena dibin siya siyaseta dewleta Türk jiyan bikin ber vê xadan alanê me li vir nihal Helebê pir malbat me jî li vir hatine lê ema bi rastî jî yani bi rengekî pir yani bi zehmet bi zûr bi tirs gîçtin vir.